Come spend Mother's Day with us! Nag-ala turista mi for a day, og naglakaw rami. Today, we're going to Cebu Sunday Market. Today is kinda medyo mainit. So, gi-prepare na ako ang chikiting daan. So, we have here. Do you like your fan? Yeah. So, this is mine since gusto ko hands-free. So, I'll be bringing this. So, this is my second time nga mag Cebu Sunday Market. So, I know igang gyud dito. Nay hangin but init gyud siya. So, yeah, I'll see you there. Maglakaw sa mi. Bye! Actually, mahulog yung nga mga 5-minute walk ra gid niya siya, but since I'm with a kid, so nadugay-dugay. Onya. Oh my gosh, the sidewalk is not sidewalking. I fucking hate it. So not safe. So not safe for kids. So naana ta sa Ayala. Nagpaka-turista ta and I can say medyo inconvenient. Medyo nahadlok yun ko sa paglakaw-lakaw, no? Pero once you go inside sa Cebu Business Park, safe naman yun. Naabot na unta may, pero oh my gosh, di gyud kulungan sa akong anak. Kay nabilin iyahang duwaan sa ilahang isa. So, naglakaw pa mi another 10 minutes just to get this egg toy. So, nahulog nga 30 minutes gid total kay nag-away-away pa mi. Gipakalwa pa na ako siya kay nasuko gid siya. Kaya akong plano unta is unya na namo kwaon but ayaw niya. Mao lang jud ang pinaka-challenging if ikaw ra gyud og imuhang anak ang maglakaw-lakaw. Good thing I found a gelato here so compensate the away. Sa mga auto na ulian naman siya, na good mood na dayon siya, but good thing lang yun, wa siya nagsapot-sapot tungod sa kainit, kay naaraman siya yung neck fan. As much as possible, no, ganahan ko convenient ra gyud tanan. Pero kanya siya, murag na test gyud ako ang patience, na test pud ihang patience. It's a really good bonding with your kid, kay mas makaila kaniya, mas makaila sa ka on how they deal with frustrations and their emotions nga in public. Anyway, mga 11 na ni siya. So, naka-decide ko nga mag-meal me and I ordered fries lang po and juice. And thank you sa mods for the free fries because it's Mother's Day daw. I really appreciate it. Yeah, lamig naman po though. Halang iyang sauce. Pero, na-enjoy naman po ni Avery and my gosh, this is really my fantasy nga maka-picnic me together. Actually, dugay na gyud ko ganahan ni buhaton and of course, na yung mga times nga I want to do it with other people and yung murag dili mo tugma ang schedule and whatnot. So, yeah, this is your sign if you want to do something with your kid. Do it on your own. Kaya usahay sa mga ingani nga experience, like na mga inconvenience, diha gid nimo mas makaila imuhang anak and yourself. I would definitely explore Cebu City again, but now with my kid. Thank you guys so much for watching and I'll see you on the next one. Bye!